Hari tu saya nyaris kena langgar sebab kaki saya terlepas brek. Macam mana saya nak bawa orang kalau macam ni kan? Saya dulu memang suka drive jauh-jauh pergi luar, buat kerja dekat luar kawasan. Tak ada hal. Sekarang baru 2-3 jam, urat belakang lutut rasa mencengkam, kaki pula kadang rasa macam lumpuh, tekan minyak rasa kosong. Hari tu saya nyaris kena langgar sebab kaki saya terlepas brek. Syukur saya selamat, tapi takut kalau terjadi lagi boleh hilang nyawa saya. Saya rasa macam nak berhenti je kerja bawa taksi ni. Kalau berterusan macam ni, satu hari saya borak dengan geng driver lain kat R&R. Dia tengok saya urut lutut, dia keluarkan minyak unta Madinah. Dia cakap, man, sapu ni. Aku dulu pun macam kau, sekarang tengok ni, steady je aku drive. Betul ke minyak ni, saya cakap. Tapi saya tak cakap banyak, saya cuba juga. Malam tu saya sapu, urut kat mana yang sakit tu perlahan-lahan, biar minyak tu meresap masuk dalam urat. Lepas seminggu saya mula kerja dari pagi sampai malam. Tak ada rasa kejang, tak ada rasa mencucuk atau sakit maupun kebas. Sekarang saya boleh kerja dengan lebih masa.